Kublai pibero ki prok ki bejos nontonan ban sengap ki video ha kene ke channel. Te perlok dang shis ngi dang depan pelai ya ke group stage ha ke UEFA Champions League. Ban menen pat la pelai ya ke group stage ha ke Europa League. Na pedang kini ki group ngan ni pi ya Arlai teli ki group ki bedon ki tim ba Kleinbor kum ka Arsenal Man United bat ki bai. Haba Pais ke Man United ke babat hakerdan ke Wenriu ha ke English Premier League ha ke semoy baladep ke layop penrung sya ke Europa League. Hadin bala draw ya ke group stage ke Man United kalangat ha ke group E. Perangkat bat ke Real Sociedad Sheriff bat Omnia. Henry kan long ke bae ya ke Man United ban ya rung sya ke round 16 dari jingdon ke Real Sociedad bat klub Sheriff. Haba Pais ke Real Sociedad dari klub Kleinbor napo La Liga ke babat ha ke dan ke Wenriu ha ke me ken point ha ke semoy baladem. Haba Pais ke klub Sheriff dari ke klub ke bal ya larung sya ke Champions League ha ke semoy baladem bat ke lap rembro ya ke Real Madrid halayeng ke Real Madrid taar Leverkusen. Henry ke Sharem bat ha ke Real Madrid dalai la not goal halayeng bat ke Sheriff. Nila penong lada ke Sheriff ke yalek kai kam ke semoy baladem kan bojing ke Man United banyak rung sya ke round 16 namar banyak rung direct sya ke round 16 dari tangga tim kebabat ha dan ke benungkong ha ke meja ken point kan baka tim kebabat ha dan ke baar ke hapan le playoff rengkat ki tim basya penhiar na ke Champions League. Habai patch ke klub Arsenal habai yoi gur komelek kai juga menta ka semoy le i kum ke klub kebakan sedang ban Kleinbor banyak rung terus sya ke Champions League ha ke semoy ke banwan. Henry ha ke semoy baladep kabat ha kerdan ke besan ha ke meja ken point kayo rum tang saga Europa League. Hang ne ke Arsenal la draw ka ha grup E bat kangat bat ki klub Kleinbor kum ke PSV bat ke Bodo Glimt. Ke Bodo Glimt dai ke tim ke Kleinbor na po Norway kat ba ke PSV dai ke tim Kleinbor na po Netherlands. Haba Pais ke jingle kai ha ke Serie A menen step ke Inter Milan ke Lazio ha ke Lazio dalai Leverkusen. Jing Sharem ke Inter Milan day leng bagi jingla orang elak kai ke Lazio ban tep gol hakim menit ke Basau Peu Anderson kat bah menit ban nyakusan Nau Alberto hakim menit ke Prapendreu na Pedro kat bah Shikol ya ke Inter Milan la tep Dolatro Martin hakim menit ke Basan Pawe. Haba Pai pat ki jingla kai ha ke Ligue 1 kalile ke job ya ke Ajaccio dalai Leverkusen haden ke 6 rem ke bahe hakmat ke PSG kalile ke lawan Pai da ke jingjob Persya ya ke Ajaccio ke tim ke badang kiu kerdan ha ke Ligue 1. Haba Pai pat ki jingla kai ha ke La Liga ke Real Betis ke job ya ke Osasuna tang dai Lanot Gol kum juro ke Celta Vigo ke job ya ke Girona tang dai Lanot Gol. Haba Pai pat ki jingle kai English Premier League kan sedang sibit hakopor San Beje menmet habdang ke Southampton Persya ya ke Man United. Bot segi jingle kai habdang ke Man City Persya ya Crystal Palace hakopor Neustädter ke Chelsea ber ke Leicester City ro hakopor Neustädter kat bak Liverpool kan yakun ya Bournemouth hakopor Neustädter he ke Arsenal bat ke Fulham kan yakun hakopor Sheffield Beje. Berok ke jingle kai kin long tiba itenan la penong tangga jingle kai dan ke Liverpool bat ke Bournemouth la penong ke jingjob kan no sya ke Liverpool te tang jine hingin si kendo pada ke baik video play shibona.